Biya kamal ka Nur Online TV ka jan gwasame biyar palpinya ler bialing ler michro lare wech ka South Sudan en ler bana lingwasame kwar lere re kuma ka kamorle ki ka jaba shala do shiyede shalong jiram kel min le lar am la lere lar ka parliament dung jaba ler mo chabarar shudo mo shiyede shalong rajan shalare wish ka South Sudan ramen la lere ladre kuma kamurle ki jaba ka Greater Pibor Administrative Area wun mishala judi jongle boyoris shi yede che long ki shaliu judi ke jaba no chala do kana stinrai ke jaba jan manaka kanangach jante karunti jan bakel shode shale Abraham Kalang ran lere re kuma ka Pibor wajaba chala do en liade tele jwe mi shalat ki mi shalar no ite poinde ci jwe parika ci yede she chulong chala do en liade tele jwe mi changach ka kwide yen didia lade tigo ngot ken ran yede ken jen ki ken jen wimon ngai skona ran gwabe mu gwabe de ban pin wimon ko jen kwi shanga ran bi jen gaje kati kon lat karodian mi shiramate gurune to run tot jan bakel gurune to lo duno mi yedu jen ka shana janen be kon ngajo te ka lat karodian paini nen ti dit ti changa gore je be mungo along be jalat angot kan re ka to kan na to ka ji be gad ke wedu be kala de ka do mo go raja me je raja dan chala do shudo mo ci yede shalong rewi ke South Sudan jen ramkel milale lar ki rami let ka Pibor Administrative Area ka jonglei mila ran jaba ka tegruni jan bakel karodian jan chala do jan chakona ngi chalo chakona teacher men me she politic che join lo ramkel kan ji siasin den content let ka kwidorian re ka mecha to ga ja wa telemisho de lar poinde yene diala kontin kwai kamana la roda kata chen ka wimon ala nedin kontin na tin cha tok cha kalet chala do ba ka dwech ngai kono to jabala kanure nang ni chiang katit ne ti ka bosken ti shidiar bako dongde dori ndar tek bani gwa ko liya shi jen lamen dini janam chicken gablon control ko go ramana rode ka la latke na majela dan yelingo shi wudu mi shi yer chalong biata kamal bye bye